Ika bakuphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uphakuda kweyini inqwele ephoqaphoqa imizi abafokazana ngothololoda labetshise thuluza ngambi nalo ngilifice ensimini xa uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengeda ngabane ngunokubhadwa ikhulu uqoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama lingasho ubusika nehlobo nqwele ngaphuphi inyoni ozikudala ziphupha mihla namalanga thobokelezayo ngabonakala amanzi aqhamukayo kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangisikisi ngizokhuluma ngendaba ethinta unyazi lezulu inkosi leyo ethinta isilo samabandla inkosi leyo ethinta coalition ANC MK DA IFP thinte indaba ethinta amandla ngeke ngikhuluma into engayazi mina wena onyanyayo mfethu lalela kutshela namhlanje ke fuck ngeke ngizwe mina ngumuntu small minded ekusafuna thina simsize ukuthi abe open minded ngizoza ngenyoni mina gcwala ngakufakela nangisikisi uma futhi kuukuthi awungizwa unelungelo futhi lokungifonela 0798130260 le ivideo yami into emnandi ingena ngisho emaparlamente ingena ko NPA ingena kuma opposition party ingena ngisho enyonini naseziphatheni ivideo yami indlela nje kuyiyo so ke ngila ebukhosini bathi number 44 Rocky Ridge Road nakho 44 Rocky Ridge Road la uzongithola khona ngeke ngikhulume into engingayazi thenya ngithathe leli thuba la namhlanje kulosini ngiyabona abantu bayangena and ngiyagijima angikhathali ukuthi ngabe uyinhloboni yomuntu njengoba sengishilo ukuthi emasontweni adlule ngathi leya ringi okuyinkosi yamakhosi isilo phela ngoba amoya ngeke ngithinte bafana bamgcwala ngakufanele kufakela ngathi leya ringi afakwa yona ngesikhathi kwakade kune correlation eMoses Mabhida Stadium ngathi leya ringi le inezingqinamba ngathi into ekumele yenzeke ngoba ngithe mangisicheck isilo King Misizulu ngabona ukuthi ama spirits wakhe asubmita andubuholi bonywazi lezulu unyazi lezulu ka liyona insana ngangazizwa nje inyoni ezikhuluma into ezithanda ukuyisho futhi ngiyazibona futhi inyoni evukela unyazi lwezulu ngaphakathi ebuhleni ngithi bafana bami ngeke nize nilunge ngeke nilunge so unyazi lezulu ngasho ngathi agijime liyobhabhadisa isilo ngoba siwuzulu ngoba sama Africans asifuna ukuthi sithole if esingahlangene nayo agijime unyazi lezulu ngoba ispirituality sesilo sibhilivela kunyazi lezulu asigijime agijime unyazi yobhabhadisa isilo ekumele sambe siyobhabhadisa unyazi lezulu okumele ahambe ayobhabhadisa isilo kuyaphuthuma lo ngizolo ngikusho futhi uma sekubhabhadisiwe ngizobe sengiyabuya sengichaza ama details aleya ringi le ngeke sivume ukuthi isilo sethu sibe nesibopho esizoba nezingqinamba ezingachaziwe mase ngiyaphinda futhi ngishilo ngathi equality ye-ANC ne-DA ne-IFP amasimba equality makuthiwa khonto enjalo ehlokuzwana masimba yona ngeke baba uthi uphume emgodini ujabula uthi nansi inkululeko bese kuba nobhatom abakuphindisela emgodini osuphume wona equality evele emazulwini eye-ANC nani ne-MK umsholozi ngogcobo lwakhe wayevele shilo abantu banga understand
wathi uzosiza iANC. Isithunywa noGogo namandla kaMsholozi ayesehambe abona ukuthi kuyokwenzeka ngelinye ilanga iANC ingawini ngo50+1. What? Uyongawini ngo50+1. Ukuyodingeka umuntu azosiza kwaqhamuka iMK. Bayigxeka abantu abaningi abazimpatha abayifika iMK. Bayigxeka iMK, bayibeka amabala, kodwa ipower yo-Oliver Tambo, ipower yo-Walter Sisulu, ipower yomxenge, ipower yoDube, ipower yoKhisani, ipower yamaqabane ayibambi iMK. Ngasho futhi ngathi kubalulekile ukuthi kube nemanifesto ezokwenziwe eOrlando la khona kwalokhu iMK ngeminyaka eyadlula. Nangaphela yabakhona leyo manifesto leyo. Ithema ibakhona imanifesto bukela ke kwenzeni kuwini iANC kwase kuwini MK kwaZulu Natal. Isho ukuthini labantu bebebhekwa ama spirit afanayo ukuthi thathani ngapha nina islice esingapha neslice esingapha mangabe sihlangana kuphuma isinkwa wonke umuntu besiyajabula. Ingakho ngithi uyathanda uthandi baba. Lemhlabeni kumele wazi ukuthi politics is not about ama self needs. Abantu no kompela kwesabo. Inkululeko is about people. So equality evelayo eyeANC neyeMK emazulwini. Uma ngenjalo kuyanyiwa. Show me look mangabe ungangazi kahle ongibuza baba. Ngiyazi ukuthi njengoba ngikhuluma le video izofika kupresident weANC Cyril Ramaphosa, izofika kupresident weMK JG Zuma, iyafika kuma comrade. Madoda, liningi igazi elachitheka. Abanye abantu benqunwa njengenkomo kunesikhwebo sentambo ngenxa yobandlululo. Abanye abantu babulawe bebona ukuthi siyafa manje. Bengeke bakwazi ukuyithethelela lula ubandlululo. Sekumele kwenzekeni namhlanje. Yingakho ngithi mina njengoba ngenza lo live wami namhlanje uyaphuthuma kabi ukuthi uNyasi alambe lo bhabhathise isilo. Uyaphuthuma baba. Mangenjalo kuzonyiwa. Kuyaphuthuma ukuthi esigodlweni equality esemthethweni ngokwemimoya emhlabeni nasezulwini eyeANC neyeMK. Abanye abayiphatamisele ngendlela yami. Ngeke lo ngikhuluma ngawo wonke umuntu. Ngeke lo ngikhuluma ngawo wonke umuntu mina ngikhuluma ngento engibheke imimoya. Ngiyayibona futhi imimoya yenkathi. Umntwana uma ngusuthelezi ispirit sakhe silapha kwenkathi. Siyayibongela inkathi lapha. Shem noZanele Magwazi ngisibonile ispirit silapha kwiNFP. Siyabonga. Kodwa amaqabane ANC alapha kumkhonto nakwiMK. Ubani konyanyayo. Ngiyajabula impela bengabe ngibona abantu bengena beba bangaka. Isho ukuthini lonto? Isho ukuthi ngiyinkosi yabo. Ayikho into engiyoyisho. Qedwe kufezeka la. Uyabona ulapha ekhaya. Ungastresswa ilezi ingqinamba nama challenges that you are currently going through. This is part of life. Izwa ngami. Wonke azonqotshwa. Kumfuka amakhanda mina. Wonke azonqotshwa nawo ma challenge. Nawe phela hlakanipha ke nawe. Ngoba uyabona silwa izimpi ezinkulu. Sondela eduze kwethu sikunqobele lezi impi zakho. Ngeke baba ukhalela u7,000 ngamakhanda. Ngeke bawufuna ukusetshenzwa yimi edamini ukhalela 10,000 ngoba into ebalekile baba ukuthi wena uphile lempilo yakho efunayo into zakho ziqhaqeke. Ingakho ngithi into zezwe aziqhaqeke. Into zesilo zingalokhu ididiswa zinyoni. Into zonyasi azingamakwa zinyoni zabafundisi abanani abanenhloso zabo ngaphakathi ebandleni zinja. Wangabona apha abantu bevukela ubuholi baze bafuna ukumjaha even nangamaphoyisa, bafuna ukumjaha nangamacala angekho, bafuna ukumjaha ngokumkhuluma kabi. Zinja
cala mina ukunibhala ngishintshekile kunyanyini wena onyanyawo la ukhona fuck off imini onelungelo lokunyanya inkosi emhlabeni ngikuthi nemazulwini number yami 0798130260 mina ngangikhuluma ko inbox ko Facebook bakhona umuntu othi yimi lapha scam less isha report it